Ay no mukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ta khevlola hi album ya Mr Post ya nyuwani leyi nga ta va yi kha yi ta ya Xitulu xa le ximatsini. Ya so ka siku ra ti 1 December hi fike hi vona Mr Post a fika posta ka official page ra yena tanihileswi mi swi vonaka kwalano. A fika posta na track list ya album ya yena tanihileswi mi yi vonaka kwalano. Laha loko hi ve hi fike hi langutisa ka track number 1 mi ri Mfanaka tanihileswi mi swi vonaka. Hi ya ka track number 2 va ri i Xitulu xa le ximatsini featuring Nomonde Roja. Hey ku vulavula loyi yini eka leyi album na ku hemba but yona yi tikomba yi talele hi beef swinene na le risimu ri tikomba ri ra beef. Hi ya hi ku track number 3 va ri Changura. Track number 4 This Love. This Love va yimbele xilungu Mr Post la. Okay maybe swi nga ndla va ku ri mhaka kahle loko kha va expanda hi ndlela leyi. Then track number 5 N'waduku. Okay maybe kumbexana mina ni nga wrong mara loko ni kha ni hlaya tinsimu tin'wana laha ni twe na ku i beef a ni tivi why like lera va ri Xitulu xa le ximatsini na rona ni twe na ku i beef na va N'waduku a rezi maybe ni wrong. Then track number 6 Manyangatsi. So track 6 leyi yi le ku trendeni even way before album yihuma because ku na Manyangatsi loyi a nga kona. Manyangatsi loyi i Manyangatsi the Khomisa mi nga mi kha mi n'wi tiva ma vona. The same person loyi a nga part ya Xitsonga music promotion owners and stuff like that. So swi tikombi na ku maybe ku nga ku ri yena. So if hi yena Manyangatsi a befiwa ku laha ni zamanyana ku mi nyika nyana short history nyana already a ni endleni ti-video ni ta tlhela ni phina na link ka top comment ya playlist ya Mr Post versus Manyangatsi. So lexi nga endleka i ncini kahle kahle lexi nga endleka i ku Manyangatsi the Khomisa a fika a vitana Mambawule lava fika va endla interview. So laha Manyangatsi a nga humesa part 1 but part 2 a nge se humesa. Ka part 2 ya kona laha Mambawule ni nga fika ni humeseta swihundla swo tala swa Mr Post ma vona nyana. Ni vula leswi because a vekeli nyana snippet nyana ka Facebook laha Mambawule kha di beef ya dera Mr Post ma vona nyana. Even then loko hi suka kwalano Manyangatsi the Khomisa ivi ya kombela ku rivaleriwa ka Mr Post va tlhela va endla na ti-phone calls and stuff like that. Loko se swi hindza kwalano Manyangatsi the Khomisa tlhela a jika kambe munhu a dyondza ku yimbelela loko a swi vona ku Mr Post di serious se a sungula ku beef ku a di swi koti no yimbelela leswi nga swi hetelela ku i kombele ku rivaleriwa mara a tlhela a jika kambe mi kuma ku se a nga ha dyi tsetsa ku no yimbelela a di swi koti and stuff. So leswi nga endlisa swona so Manyangatsi the Khomisa a humese part 1 ntsena ya interview na Mambawulelo. However part 2 a nge si humese hi yona leyi a nga hi khomelela hi yona leyi mi vonaku ya a nga destroy Mr Post because swi tikombi na ku hume swilo swin'wana swikulukumba ngopfu because a ni vone na post yin'wana ka Facebook laha a tsarini ku Mr Post di fake malembe leri swi vula ku hey video leyi tikomba yi ri hot. Mr Post loko ku ri i beefini hi mpela ne I think ti nga vuya swinene va nga va equal hi ku vona ka mina or Mr Post a tlhela a hloriwa hi ku interview liya yi tikomba yi ri strong. Hi hindza hi ka track number 7 va ri Vungenji. Hi ku track number 8 xikhomela xa chaye na featuring Mr Post. Okay ma yi vona mos na yona le a ni tivi why guys kumbe ni wrong na leyi ni twe na ku beef se mi ri ni twe na ku na ro i beef ku hi mina ku na ku include mavito ya van'wana more ya the artist tin'wana because laha hi fike hi focus ngopfu ka Mr Post. Track number 9 very Xitulu instrumental Xitulu swa ku i remix liya ya track number 2 ya Xitulu xa le ximatsini. So leti tala mi kuma ku a tlha a yimbelela ti-remix leto va ti ri solo mi kuma ku va ku instrumental. And then ya ka track number 3 very Mfanaka remix leyi ku nga track number 1 ya kona. So tinsimu letiwa hinkwato ti compose hi Phosa Ndlovu loku nga Mr Post. Tinsimu leti hinkwato ti arrangiwe hi DJ Gift na Mpanyasi. Mpanyasi loyi luwa wo yinana lowu mos va nga te a yive beat liya ya madlokonya a nyika nani yin'wana ya the artist yi fika yi ndla risimu ra yona na yona ni ta ni vekele link mi ya rito risimu ra kona
The backing vocalist i Mr. Post, Nomonde Roger, i DJ Gift, Jelan, Nampanyas, produced by Mr. Post, na DJ Gift, balance and mastering by Revolution, mixed by DJ Gift Nampanyas, marketed by Pops Music, recorded at the Nghalas Studio, NR Studio, keyboard by Mpanyas and DJ Gift, sleeve design by Bigis Creation and Artworks. I'm blind. My one na front cover ko yun dyan. Na back cover njha ama blind yona ntirho wu sasekini swinene. So hi sweswo title track as you have seen i xitulu xa le ximatsini. Yona album ni yimeleni swinene nkongo ka beef kumbe very very swi tiva kumbe ni rhandza ra beef. It's not a secret sweswo a hi xihundla mina ni rhandza beef guys. So album leyi ni yimele hi mahlo ngati. Loko ri mi nga za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Giyani vane belama ba van'wani va pase vo tala a seketeriwa mina bullshit.